guys bajunya guys. Keren sekali guys teman-teman tuh. Mau kita lihat nih lebih dekat nih Bintang Satika nih. Wih, nih bapaknya nih, babehnya nih. Wih, keren banget guys wajahnya, rambutnya juga. Wah nih Bintang Satika ada anaknya guys, saudara-saudara guys. Ayo kita lihat guys, teman-teman. Waduh anaknya, warnanya bajunya sama, sekeluarga nih, kapelan nih guys. Ini lagi edisi lebaran nih guys, jadi kapelan guys bajunya guys. Keren sekali guys teman-teman. Mau kita lihat nih lebih dekat nih Bintang Satika nih. Babehnya nih. Bajunya mewah sekali guys. Keren. Kita lihat belakang rambutnya guys. Full, rambutnya full. Jatuh kayaknya nih guys. Bajunya kapelan guys. Keren guys. Guys, sepertinya mau berangkat dulu nih guys. Sampai sini dulu guys vlognya guys. Sampai ketemu lagi di Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih banyak teman-teman.